Sekarang ni saya berada dalam Omoda 5H. Dia Sorry, I'm still learning that. Aku tak cakap dengan kau lah, perasan betul lah. Sorry, again? Dah lah, tak apalah. Thank you. Once more, you can say things like Thank you. Thank you. Sudah. Sorry, I'm still learning that. Degil lah kau ni. Thank you. Say that again? I don't want you. Sorry, I'm still learning that. Bang tunjukkan untuk Omoda 5H sekali. Okey, sekarang saya berada dalam Omoda 5H. Fungsi setting dia sama saja. Pergi dekat vehicle setting, pergi dekat lighting setting, dekat sini smart high beam. Nampak tu? Okey, smart high beam. So on atau off untuk kita dapatkan setting smart high beam. Sama saja fungsi dia dekat lighting setting ni. Okey guys, dapat sesuatu jangan jauh-jauh, follow rapat-rapat. Assalamualaikum.